Ur barzaz breiz zo un dastumat dwerzio a sonio, dastumet jet Théodore Herzart beskon d'ur vilmarke. Mignon jet ur gonidek, ur vreuder grim, peroir Georges Sant, kervarker, I anskrivagnour, un dan a bouez tre e kreiz un naondek vet kantvet. Mais l'arret de de en de iginet pen da ben il your mil vrudet. Juet vo, petra zo juir neuzen. Kervarker zo gannet bat Chemperle e millerkant pamzek ba ur famil a noblans. Idad zo kanat ba pen ur bed, outroumer nizon hag is-prefet Chemperle. Hag ivam eus astuma techteno e brehondek. E millerkant poar a tregond e ya Théodore de Baris avet lien studio e skolver ur juir. Mes urwer ba duon e kava interesusor ur studiao ar ur grenomzer hag ar ivro. Neuzen e millerkant rouer a tregond e euliaj kouleur chartre avet bout stumet ar studiain un istouer. Euliain eura chentelio avet peur lipat i vrehondek. Hag ipad ur prentat se e kroga deus astumain kaneno peus istroa de vrer. Ar ler un nebeut bleadao e fota de on emban per en eus d'astumet. El mi ma ur mod ba breuio aral. Klar aura argand avet emban, mais ne cheu d'un ur beut avet sikourenn jeton. Choazen eura emban igunand, un nebeut skouereno. E millerkant nao a tregont a oe da poar bler nugen e embana ur barzaz breiz idan ean skrivagnour kervarker. Un dan eo en gounel zo d'or ur riz, a tout un traoù ur meut jet ur keltet drevras. Neuzen foun a bawal eve anaoued il liour jet tud desket da Baris. Ur liour eura ber barbet se, a cheto penoz eta Théodore de vout brudet. Georges Sant de skriva de on avet ur goure menain. Ur vreuder grim mil vrudet de glav a komz an eon hag ima pedet jeté de vout ezel lag akademier Berlin. Donet eura de vout de ezel hag an akademi des inscriptions et belles lettres. Ur jevrediger a vroral krouet jet Colbert e mil roerkant tri a triugen hag voda istouer orion hag archéolog orion. Hag eve ret de on ur légion a enor ave di labour. Barbet keltieg et ta de vout un dan a bouez el just. Mon eudora de vro gembre avet bout en veut bar jeteur gorset. Ur vilmarki e deus ur sentiment etre keltieg kriutre hag ur oant de grouain ur liamao etre keltieg en dro. Peus istroa a vro gembre e kroa ur breuriez breiz, avet klar krouain ur sort gorset a vrer. Kroen eura ur rendal keltieg chetan. Klar bodain assemblez ur broio keltiek e millerkant ser a triugen e sant briek. Modral, ima ur vilmarke intereset bras jet ur hier. E chemera jet ur gonidek, tad ur brandeg moderne. A roan bras o deus de skrivain ur skritur un an net. Ur barzaz breiz zo beus skrivet jet ur skritur se. Et millerkant pa ba an 30 et ta de vout Théodore, président ur gevrediger vrer neue, ur gevrediger laka ar ouel istouer brer. Komprenet peus e veuzet juelot kervarker e Europa, el un an hag ur re zesket ar dan e engounel brer. Hag e brer e oe e touesk ur rejetan en deus laket un diazezao avet ur hier, ur sevenadur, hag ur liamao e tre keltiek. Mais fini vue zo beu kal kompliketor pant de beu laket un arvar i labour ar ur barzaz breiz. Ama en deue ur vilmarke, i jinet ur barzaz breiz. Chote per velaret e millerkant a triugen jet François-Marie Luzel un dastumour aral. Ah, net chok an it chetan. A roude e nebeut bleadao ieus un toulatud hag o deus douetans diar il labour. Rak nevet chemu il labouret mem mod e millerkant a triugen hag eve goulenet jet kervarker prouenno il labour.
Goulen elvet jeton, I gaillerao, et l'air ma neus d'achtumet un techtenao. Rebechet vedeon, hier scrivet. Pellawa la vreon eg ur bopl, ebger galek ur but. A monera François-Marie Luzel de zastumain kanenao ur bob leveux. Eb klavot jamais eure zastumet jet ur ville marquée. L'arrêt VE neve etche awal en ivleu jet ur hier, avait bout de gouech de scrivain ur père glavé. Tud a Bepsert, el Joseph Lot, Ernest Renan, P. Roar, Anatole Orbraz, Damala ur ville marquée, boutur falsour. A betet Givaro et Millerkant Pimzek à Poirugen et Tchemperlé, et Klaska ur ville marquée, difen il labour. Eb diskuen jamais un techtenao irokenemban, P. Eb la reut imen en doué aux astumet. A nevo tche gouillet jamais Petra zo juir a Petra netchet. A Jojo, a ben a fin e ouia mirionde. Pandet juir I ma beu at kavet I gaillerao ur bleadao 1930 a diel fenet din but jet tud e l'air I pad bleadao a bleadao. Hag a ben er fin ne oetche ur ville marquée ur falsou. Aha! Er fin pas pen da ben. Oh! Un darn vrasan hag un testenov d'astumet zo juir. De l'ar e deux, imen beu d'astumet jet tud ur vro avet juir. Hag an perd ar ur hier ewe, gwech de skrivain a de gompren diguden. Mes, ur ar an amzer, en de changet ur skritur, a changet jeriozo avet kloka jet skritur ur gonidek. Hag en deus tenet ur jerio e galek. Hag a wer a dao en deus bodet d'assemblès kanenao disanval avet kaout unan epchen. A peu vanket lo denao, en deus ijinet pozio. Hag ijinet en deus un desten tezi war se bon. Neuzen, netcheus kiantel tre, mais mosseux faisait la bourrette d'ur prentatse. Netche fauss ur barzaz breiz, mais netche ur chedenuir pen da ben hag un nengoun faisait kanet mez yo brer. Mais la bourre ur ville marquée en de saouenet ur human neue avec mon net de zastumain kontadenao, kanenao, ichtuario a Bepsert, pe a ben er fin ur hier. Ur ville marquée en deus ditjoret un oad ver or avec un dastumorion, diskuet pinwitcher en goun brer a diskuet d'ur bed e oe po subscrivain e breronek. Epton, hag ep ur barzaz breiz, ne vizet chebeu dalret, sevenadur brer, el mi ma beut dalret, betech brement, zur a netche Marcel.